Dobar dan svima. Dobrodošli na drugi po redu panel o organizaciji Data Investmenta. Ono što želim da istaknem na samom početku, da sav novac prikupljen na prethodnom panelu i na panelima koji će uslijediti nakon našega, bit će doniran organizacijama, institucijama u dobrotvorne svrhe. Naša ideja na samom početku je bila da se novac donira udruženjima, institucijama koji se bave brigom o deci i da taj novac ide tamo gdje je on u datom trenutku najpotrebniji. Naravno, ukoliko imate ideje kome bi donirana sredstva bila potrebna, mi smo otvoreni za vaše prijedloge i sugestije, o čemu ćete naravno javno biti obaviješteni kome je novac otišao u narednom periodu. Želim da pozdravim i moje drage kolege, paneliste i sve prisutne koji nas slušaju i gledaju. Na samom početku želio bih da predstavim paneliste, to su Stefan Mihajlović, master inženjer urbanizma, Mladen Kostadinović, također master inženjer urbanizma i kolega Stefan Đonić, diplomirani inženjer arhitekture, naš kolega iz Niša. Što se tiče teme današnjeg panela, ona jeste inspekcija nepokretnosti. Neko naše iskustvo koje smo stekli nakon ove 4 godine našeg rada jeste da kvalitet samog izvještaja, to jest same procjene, zavisi od kvaliteta urađene inspekcije i prikupljenih podataka. Što se negdje naravno poklapa sa onim što je propisano i nacionalnim standardima i ovaj naš panel se i oslanja na nacionalne standarde, jer nacionalni standardi u svom sadržaju definišu određene smjernice koje je potrebno poštovati kako bi na kvalitetan i adekvatan način izvršili inspekciju samih nepokretnosti. Pa samim tim razlikujemo neka 3 osnovna nivoa prilikom vršenja samog procesa inspekcije nepokretnosti. To su istraživanje, identifikacija i samim tim i analiza onoga što smo prikupili na terenu. S obzirom na buran istorijski period kroz koji je ovaj prostor i ova zemlja prošla, u samom tom pogledu i postoje zakonodavstva koja su se godinama mijenjale, to su bili i od standarda za izračunavanje površine stana, kao i zakoni o planiranju i izgradnji, pa dopune, novi aktovi koji su se donosili, novi zakon o zakonjenju, sve je to doprinijelo da u određenim fazama našeg rada mi imamo određene izazove koje prosto moramo biti spremni da pređemo preko toga, to je da ih riješimo na pravi način u korist klijenata, a i samih banaka, s obzirom da su česta pitanja bila šta je uknjiženo, šta nije, koje su površine potrebne, zbog čega su obe površine upisane, građevinska i korisna. Pa u tom smislu 3 neke teme koje smo mi obradili, o kojima ćemo diskutovati na ovom panelu, jesu stambene nepokretnosti sa posebnim osvrtom na stanove i na stambene, to je poročne stambene zgrade, poljoprivredno zemljište i višegodišnji zasadi i komercijalne nepokretnosti i specijalizovane nepokretnosti. Tako da bih ja na samom početku postavio pitanje kolegi Stefanu Mihajloviću, koje je neko vaše generalno viđenje terenske inspekcije, ko može vršiti samu tu terensku inspekciju s obzirom na sve ove prethodne stvari koje smo naveli, zakonodavstvo koje definiše različite stvari i standarde koji se razlikuju u odnosu na to u kom periodu su bile propisane. Hvala Srđane, dobro jutro svim kolegama, pozdrav i od mene. Generalno neko moje mišljenje, a siguran sam da i vi delite sa mnom to mišljenje, da izrada procene počinje već od prvog kontakta sa potencijalnim naručiocem procene, bilo to fizičko lice, predstavnik nekog preduzeća, agent za nekretnine ili ko već nas angažuje. Tako da prilikom tog prvog kontakta, obično u većim preduzećima kao što je naše, kontaktiraju sa potencijalnim naručiocima osobe koje možda i nisu uvek vezane direktno, ne izrađuju izveštaje o proceni vrednosti, tako da mislim da je neophodno da i te osobe budu upućene
u generalno proces izrade procene i da samim tim već prilikom tog prvog kontakta od naručioca procene potencijalnog pribave što veći broj informacija vezano za tip nepokretnosti, lokaciju nepokretnosti i generalno karakteristike pojedinačno nepokretnosti koja je predmet procene, jer ukoliko ona na vreme ima sve te neophodne informacije, onda može da zahteva i da se dostavi dokumentacija vezano za predmet procene na osnovu koje se vrši identifikacija predmeta procene naknadno i prilikom terenske inspekcije. Moje neko generalno mišljenje je da kvalitet terenske inspekcije zavisi svakako najviše i od te dostavljene dokumentacije. Ukoliko se blagovremeno dostavi sva neophodna dokumentacija, onda i mi na terenu možemo lakše identifikovati predmet procene i pre svega imati neku širu sliku o predmetu procene pre nego što izađemo na teren i možda unapred imati neka saznanja o predmetu procene gde treba da obratimo pažnju na neke delove te nepokretnosti koje mogu biti potencijalno rizični. Jasno. Prilikom same identifikacije predmeta procene na terenu, koji su to rizici sa kojima se ti susretao prilikom inspekcije? Da. Pa ovako, obzirom da sve mlade kolege, uključujući vas i mene, svi mi generalno prva neka radna iskustva i susretanje sa procenama kada smo počinjali da radimo su bila vezana za tu terensku inspekciju i nekako najvažnije mi je bilo to što su naše starije kolege i procenitelji licencirani već u tom trenutku nas upućivali šta je neophodno da mi na terenu identifikujemo. Različite su situacije sa kojima smo se susretali. Generalno, mi imamo najviše posla kod stambenih nepokretnosti, najveći obim posla. Samim tim, kod kuća, kod stanova ima i različitih varijacija u terenskoj inspekciji, različitih situacija sa kojima smo se susretali. Ja bih pre svega istakao i da je nacionalnim standardima definisano da terensku inspekciju može vršiti licencirani procenitelj ili stručno lice pod direktnim nadzorom licenciranog procenitelja. Jasno. Kada pričamo, pomenuo si stambene nepokretnosti, šta je ono što je osnovna neka dokumentacija koju tražite prilikom izrade procene, a vezano je za stambene nepokretnosti? Jasno. Ukoliko su to nepokretnosti koje su već izgrađene, dakle nisu izgradnji, pre svega list nepokretnosti, kao što svi znamo, je neki osnovni dokument, ali da bi se identifikovala nepokretnost često je neophodno imati uvid i u neku drugu dokumentaciju, kao što je kopija plana ili neka dodatna dokumentacija, ukoliko u samom listu nepokretnosti neki od podataka nedostaju, što je čest slučaj sa kojim smo se susretali i onda se naknadno traži još neka dodatna dokumentacija od naručioca procene kako bi mogli da identifikujemo na pravi način u potpunosti predmet procene. Da, a prilikom pomenuo si takođe da, evo, ajde da kažemo da površina često nije upisana, pogotovo kada pričamo o stanovima iz otkupa. Kako utvrđujete površinu nakon toga? Šta je ono što još tražite i šta je ono što, da li su to neki ugovori o otkupu, da li su to računi za infostan? Kako se u tim situacijama snalazite? Jasno. Svakako praksa je takva bila kroz godine da se nije vodilo računa na najbolji način o svemu što je upisivano u listove nepokretnosti i samim tim mi se susrećemo sa slučajevima gde su različite površine upisivane, nepotpune površine ili čak, kao što si ti rekao, Srđane, da uopšte u nekim slučajevima ne postoji upisana površina predmeta procene. To se najčešće dešava kod posebnih delova, kod stanova i ona se pre svega, mi merimo svaki stan, neophodno izmeriti svaki stan
kako bi se utvrdila stvarna korisna površina kontrolnim merenjem. I postoje različiti slučajevi onda vezano za to ukoliko je površina upisana, da li je to građevinska ili korisna površina ili ukoliko nije upisana. Evo, direktan odgovor na tvoje pitanje je ukoliko nije upisana površina, onda se trudimo da na neki način dokumentujemo tu površinu kroz infostan ili kroz neki pravni sled, kroz kupoprodajne ugovore, ugovore o otkupu, ukoliko je to naručilac procene svakako ima, kako bismo sa sigurnošću mogli da potvrdimo stvarnu površinu tog stana i da li uopšte ima možda eventualno nekih odstupanja i da li je taj stan u izvornim gabaritima svakako. Jasno. A kada imamo situaciju, na primjer, da imamo, da kažemo tako, pod navodnim znacima, višak podataka u smislu da imamo korisnu i građevinsku površinu, da li ste se susretali sa pitanjima bankara ili klijenata zbog čega su upisane i jedna i druga površina, ili ukoliko imamo situaciju da, to je moje drugo pitanje, ukoliko imamo upisanu, da kažemo, kvadraturu od 50 kvadrata, da li možemo, a izmerimo 60 kvadrata i u pitanju su terase koje nisu knjižene ili su knjižene po određenim koeficijentima. Kako te situacije rešavate na terenu? Da, jasno. Različiti standardi su kroz vreme važili i različite površine su upisivane svakako u listu nepokretnosti. Mi se trudimo da izvršimo identifikaciju nepokretnosti u pravom smislu te reči, da znamo koja je tačna površina prema važećim standardima. A bankarima je jako bitno i generalno naručiocima procene da to u izveštaju i predstavimo. Znači, mi uvek predstavljamo površinu svih prostorija izmerenu i u izveštaju napominjemo ukoliko postoji razlika u uknjiženoj površini, na šta se ona odnosi i da li to predstavlja neko odstupanje ili je to samo razlika koja je kroz vreme i kroz različite standarde se desila. Eto, na taj način. Jasno. Ja sam ovdje na chatu, vidim kolega Aleksandar Mirković je postavio pitanje da li bi mogli dati u uvodu prvu identifikaciju i šta je to, a onda inspekciju. Pitanja imat ćemo na kraju nekih 15 minuta da odgovorimo na svako vaše postavljeno pitanje, ali evo, s obzirom da smo na ovoj temi, možemo i da odgovorimo šta je to identifikacija nepokretnosti. Ono što je Stefan već rekao, to je na samom početku priprema, to je prikupljanje dokumentacije. Ako pričamo o stanovima u starogradnji, to je list nepokretnosti, eventualno neki elaborat etažiranja, prosto da znamo šta je ono što snimamo i gdje se to nalazi. Nakon toga ide inspekcija. Inspekcija se konkretno odnosi na merenje nepokretnosti i utvrđivanje faktičkog stanja sa pravnim statusom. Znači, konkretno da li su površine koje su izmerene na terenu poklapaju sa onima što je upisano u listovima nepokretnosti i eventualno u nekim projektima koji se desili. Tako da je to, Aleksandre, odgovor na vaše pitanje. Moje sljedeće pitanje, evo ja iz nekog svog iskustva za stanove, pogotovo u Beogradu, kako pristupate često u tim stanovima, da kažemo u objektima iz 1930, znači prije Drugog svjetskog rata, imamo situacije da su stanovi upisivani bez bilo kakvih crteža i bez bilo kakvog merenja. Znači oni nemaju površinu i često su tim stanovima nisu upisivane djevojačke sobe, a još češće su pripajani zajednički delovi zgrade. Da, jasno. Pa vidite ovako, uglavnom je moguće iz arhiva grada Beograda ili drugih arhiva dobiti na uvid projekat ukoliko on postoji. Ukoliko ne postoji, tu su takođe i veštačenja na osnovu kojih se može utvrditi faktičko stanje. Takođe pomenuo si da postoji i slučaj
koji nije tako redak, ne samo kod starijih zgrada, nego i kod nešto novih zgrada, da se delovi zajedničkih prostorija pripajaju stanovima kao posebnim delovima. U tom slučaju neophodno je utvrditi koji su to delovi i da li su stvarno neki delovi zajedničkih prostorija pripojeni stanovima i tražiti nešto dokumentacije na uvid, da li postoji neki pravni osnov da se to izvrši, da li je to neka saglasnost kućnog saveta ili već neki drugi dokument. Svakako to se terenskom inspekcijom na licu mesta, ukoliko se utvrdi, treba to predočiti jasno da li se u tom trenutku nalazi vlasnik stana ili naručilac procene, treba im na licu mesta predočiti da je to utvrđeno i tražiti tu dodatnu dokumentaciju i način da se to svakako, ta razlika u gabaritima stana nekako verifikuje na neki način. Jasno. A kada je reč o stanovima u izgradnji, koji su tu izazovi sa kojima se, s obzirom da znam da radite na teritoriji Beograda, koji su tu izazovi na koji nailazite? Jasno. Pa radimo najviše na teritoriji Beograda, ali i u celoj Srbiji, na teritoriji cele Srbije, ali generalno najveće tržište na teritoriji Beograda i većih gradova kao što su Novi Sad i Niš. Kod stanova u izgradnji, do nedavno česti slučaj bio u odstupanju od građevinske dozvole u pogledu spratnosti objekata, pre svega, i to je sad sve ređe, ali i takođe postoje čest slučaj gde se tavanske prostorije u nekom periodu izgradnje koje nisu predviđene da budu stambeni prostor, pretvaraju u stambene prostore, samim tim se odstupa od broja stambenih jedinica, što smo mi dužni da se izjasnimo u izveštaju kod naručioca procene, ukoliko su naručioci banke uglavnom. I takođe, ono što je sada čest slučaj jeste da se u toku izgradnje, recimo, unutrašnja organizacija stanova menja po zahtevu kupaca i u tom slučaju često dolazi do nekih minimalnih odstupanja u korisnoj izmerenoj površini, odnosno na projektovanu, obzirom da nisu svi zidovi, recimo u stanu, izgrađeni ili se grade neki dodatni zidovi kako bi se dobila još neka prostorija dodatno. A takođe, postoji slučaj neretko, nažalost, da prilikom izgradnje se gabariti projektovani probijaju kroz neke, da kažem, dodatno izgrađene terase i to odstupanje svakako mi smo dužni da navedemo u izveštaju i ono jedino terenskom inspekcijom može da se utvrdi, tako da to je čest slučaj. Da, ja mogu da navedem jedan primjer iz prakse što se tiče stanova u izgradnji, to je da smo imali na uvid projekat gde je prikazana izlivena betonska ploča, međutim izvršenim pregledom stana, taj stan je, to je ta betonska ploča je pripojena stanu, znači izidani su zidovi i praktično ta betonska ploča je pretvorena u sobu. Tako da još jednom apel svima da prosto projekti koji se koriste moraju biti ovjereni od strane odgovornog projektanta i ažurirani sa onim stanjem koje je navedeno u građevinskoj dozvoli ili eventualno u nekim izmenama građevinske dozvole koje postoji. Što se tiče objekata u izgradnji, da li obilazite tavanske prostore, podrumske prostorije, s obzirom da znamo da često to, pogotovo u nekim opštinama u Beogradu, imamo situaciju da se ti tavanski prostori nakon tehničkog prijema pretvaraju u stambeni prostor? Odgovorit ću ti, Srđane, naknadno na to pitanje. Evo, pratim chat i drago mi je što su kolege aktivne, što je ovaj panel
ima tu interakciju. I evo pitanje Zorana Đurića, da obratimo pažnju na građevinsku površinu koja se pominje u listovima nepokretnosti. Taj izraz nije u saglasnosti sa standardima SRPS PUC 100/2002. U standardima ne postoji građevinska površina. Tako je, Zorane, to je čest slučaj u praksi. Nekada i ta građevinska površina, ona svakako ne predstavlja bruto površinu, a nekada ni ta građevinska površina se ne poklapa sa stvarnom izmerenom površinom stana. Da li su otvorene površine, terase, lođe ili negrejane prostorije, često su ušle pod koeficijentom prema standardu, tako da ni ta građevinska površina nije ni bruto površina, a nije ni korisna površina, tako da mi svakako konstatujemo to već na licu mesta prilikom kontrolnog merenja. I moje lično iskustvo da svaki stan mora da se meri, bilo on u izgradnji, bilo postojećoj zgradi, jer često odstupanja, stvarno su često odstupanja. Susretao sam se na terenu sa nekim kolegama, proceniteljima koji su stanove u izgradnji recimo uopšte nisu merili, jer su kroz izveštaje, kako da kažem, se pozivali na dokumentaciju koja je dostavljena, projektnu, a česti slučaj da postoje neke odstupanja. Da se vratimo na pitanje, to je da se nadovežem na tvoje, Srđane, pitanje. Projektna dokumentacija koja nam se dostavlja mora biti ona koja je u građevinskoj dozvoli navedena. Znači, treba obratiti pažnju. Često nam se dostavljaju projekti koji nisu oni projekti koji su navedeni u građevinskoj dozvoli pod tim brojem tehničke dokumentacije, već neke komercijalne skice, projekti za izvođenje. To je neprihvatljivo. Znači, to je neprihvatljivo s tog pravnog aspekta, jer je u svakoj građevinskoj dozvoli tačno naveden broj projekta, datum izrade i ko je izradio projekat. I na osnovu njega izdata građevinska dozvola, tako da uvek treba obratiti pažnju na dostavljenu dokumentaciju. Da li je ona verodostojna onome što je navedeno u građevinskoj dozvoli, svakako na projektnu dokumentaciju mislim. Jasno. I oko površine, i oko ovih prostorija tavanskih i spratnosti, potrebno je obići sve prostorije kojima se pristupa. Mi nismo naravno u mogućnosti kod velikih kompleksa da obiđemo baš svaki posebni deo u tom objektu, ukoliko se procenjuje samo jedan posebni deo, ali svakako preporuka je da se prođe kroz zajedničke prostorije i kod objekata u izgradnji, a i kod objekata u postojećim zgradama, jer tu možemo doći do nekih saznanja koja mogu i uticati i na procenjenu naknadno tržišnu vrednost i koju već osnovne vrednosti se procenjuje. Mogu ja da dodam, kod objekata u izgradnji, stambenih objekata u izgradnji, više porodičnih stambenih objekata, vrlo se često dešava da sam predmet naše procene na prvi pogled ne odstupa od onoga što je upisano u građevinskoj dozvoli, što je predviđeno projektom, ali obilaskom same nepokretnosti samog objekta sa svih strana moguće utvrditi neke nepravilnosti na potpuno suprotnim stranama objekata koji svakako mogu da utiču na to da li će taj objekat dobiti na kraju upotrebnu dozvolu, da li je izveden u potpunosti prema projektu, tako da i to treba imati u vidu da kada se obilaze nepokretnosti u izgradnji, što je rekao kolega, treba otvoriti četvoro očiju i lepo utvrditi da li je taj objekat u skladu sa onim što je propisano u građevinskoj dozvoli, tako da samo mali dodatak. Moje pitanje se odnosilo na to, s obzirom da često imamo u obrascima koje popunjavamo za nacionalnu korporaciju, da li se zajednički delovi zgrade pretvaraju u stambeni prostor. To je bilo pitanje, s obzirom da mi u tom trenutku to se ne dešava, ali to nije nikakva tajna da nakon tehničkog prijema se ploče zatvore gips kartonom i to se prodaje kao stanovi, kao posebni delovi. Sad, kako se oni knjiže i da li se knjiže, to je već drugo pitanje.
Kolega Mihajlo Pavićević je, to mogu sve kolege da odgovore, budu slobodni da odgovore. Pitanje glasi, u listu nepokretnosti upisana površina stana 50 kvadrata, sa terasama je 60, ustanovljena razlika i primjena standarda za računanje terasa. Koja površina se koristi za kalkulaciju u izveštaju? Ja ovdje prvenstveno, ajde, ovo je neki tipičan primjer za Novi Beograd i za te stanove. Kako vi tu, evo, koju površinu, mislim direktno, koju površinu koristite za kalkulaciju u izvještaju? Da li je to ovo što je upisano u listu nepokretnosti ili je ovo sa terasama, znači faktičko stanje 60 kvadrata? On praktično u ovom trenutku prodaje ti 60 kvadrata. I da li uopšte to odstupanje? Evo neko ko je od kolega... Evo, mogu ja da odgovorim. Može. Da, čest je slučaj da postoji velika razlika. Ukoliko se ona može dokumentovati, to nije odstupanje svakako, a prilikom kalkulacije, tu malo odstupamo od teme ove današnje naše, ali svakako je to bitno istaći da prilikom kalkulacije primjenom komparativne metode, ukoliko su nam komparativi oglasi, oglašene prodaje i ukoliko u oglasima često navedena ukupna korisna površina, a oni su takođe, ti oglasi koji su nam komparativi su knjiženi na tu manju površinu. Svakako to se uvek može proveriti koliko je oglašena površina ta veća, onda se primenjuje veća površina. Takođe, ukoliko se prilažu komparativi recimo iz istog objekta, ukoliko imamo neki stan koji je prometovan, svakako njegova površina koja je navedena u registru cena nepokretnosti će biti ta manja površina. Tako da u tom slučaju se mora primeniti manja površina. Kod kalkulacije. Ja se nadam da je kolega Mihajlo Pavićević zadovoljan vašim odgovorom. To isto, ako mogu još jednu stvar dodam, to što isto može da se proveri ukoliko je stan iz objekta u kome mi procenjujemo, koji je predmet procene, takođe i na ovom javnom uvidu na KN webu, gde generalno postoji uvid u sve površine i onda je lako utvrditi prema vertikalama površine u toj vertikali, da li su uknjižene na manje ili na veće površine. Kada obilazite stanove koji su ozakonjeni, to jest upisani u katastar na osnovu zakona o zakonjenju, koja je osnovna dokumentacija koju tražite? S obzirom da oni imaju specifičan svoj, prosto su upisivani na druge načine, šta je ono što vi tražite? Da. A to je češći slučaj sa generalno porodičnim stambenim objektima. Oni se upisuju najčešće prema zakonu o zakonjenju i tu ja bih istakao da možda i nije uvek neophodno meriti sve prostorije ukoliko nam se na uvid osim lista nepokretnosti dostavi i izveštaj o zatečenom stanju sa projektom tog objekta i ukoliko mi utvrdimo da identifikujemo taj objekat na terenu prema tim gabaritima i ukoliko raspored prostorija odgovara, dovoljno je premeriti jednu ili nekoliko prostorija i ukoliko se to poklapa sa površinama, ta površina poklapa sa površinama navedenim u izveštaju o zatečenom stanju, nije neophodno meriti ceo objekat. Može se smatrati verodostojnim taj dokument, tako da to je neki slučaj koji, eto, u kome možda i nije neophodno meriti ceo objekat. Ono što možemo da zaključimo što se tiče stanova, to je zašto je važno uraditi, na ovo Aleksandar Mirković će postaviti to pitanje, to je šta je to identifikacija, znači sama analiza dokumentacije koju mi dobijemo prije nego što izađemo na teren. Da li su to projekti, ozakonjenja, projekti za građevinsku dozvolu, elaborati etažiranja, elaborati posebnih delova, to je ta identifikacija koja je potrebna kako bi mi znali
šta snimamo i šta je ono što je predmet procjene i da utvrdimo stvarno stanje na terenu. A nakon toga i sama inspekcija, to je merenje i fotografisanje svega što se nalazi na terenu. Stefane, kada pričamo o porodičnim stambenim zgradama, čest slučaj je da pomoćni objekti nisu knjiženi, naravno, prema zakonu o planiranju i izgradnji mi imamo jasno definisano šta je to ono što nije potrebno da se knjiži. Kako klijenti, kako naručiocima procene objašnjavate, na primjer, situaciju da će određene pomoćne objekte morati da uknjiže, s obzirom da se, pa u 90% slučajeva mislim da svako domaćinstvo ima bar po 1 do 2 objekta koja nisu evidentirana u katastru, a koji se jasno vide na ažuriranim snimcima Geosrbije. I još jedna stvar, ono što informacija koju sam ja dobio iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, da prilikom pretposljednjeg snimanja za snimke Geosrbije, ono što je domišljatost našeg naroda jeste slučaj da su ljudi pravili strukture, razne strukture na svojim parcelama, da su to prekrivali određenim strukturama i da su nakon toga podnosili zahtjeve u katastru za upisivanje objekata. Tako da često nailazimo na situaciju da ono što je prikazano na Geosrbiji svojim gabaritom, znači ona žuta podloga koja je prikazana, se ne poklapa sa onim što je na terenu. Tako da je to još jedna stvar na koju treba da se obrati pažnja, s obzirom da je to za mene prosto nevjerovatno čega su se sve sjetili. Naravno, ja bih se prije svega osvrnuo na identifikaciju nepokretnosti gde postoji više izgrađenih objekata, bilo to porodične nestambene zgrade sa nekim pomoćnim objektima ili domaćinstva. Tu je jako bitno prethodno svakako izvršiti uvid u sve javno dostupne snimke, ortofoto ili satelitske, i videti koji su sve objekti izgrađeni na parceli predmetno ili gde se nalazi predmet procene, jer je čest slučaj da postoje objekti koji nisu evidentirani u listu nepokretnosti, a koji su izgrađeni. Takođe i postoje odstupanja u gabaritu objekata. Što se tiče tih struktura izgrađenih, Zakon o ozakonjenju je definisao da je potrebno da objekti budu završeni u konstruktivnom smislu kako bi mogli biti ozakonjeni. Sad, šta je to konstruktivni smisao i to je već pitanje ljudi koji vrše ozakonjenje. Ukoliko je taj objekat ozakonjen i ukoliko su gabariti i spratnost odgovarajući u listu nepokretnosti i u odnosu na ono što mi identifikujemo na terenu, svakako mislim da tu ne bi trebalo da bude problema. Česti slučaj da određeni objekti nisu knjiženi pomoćni, to banke traže da se mi naknadno izjasnimo o tome da li oni mogu biti knjiženi. Svakako prilikom terenske inspekcije svaki objekat je neophodno fotografisati iz što više uglova i njegovu poziciju prepoznati na parceli. To je ono što je bitan deo kod terenske inspekcije, a onda naknadno svakako se može utvrditi njegov pravni status i to da li on uopšte treba biti knjižen i može biti knjižen kao objekat. Jer postoje i objekti koji se ne knjiže, da li su to neke privremene strukture ili drugi objekti koji nisu fundirani, svakako i koji su pokretni, koji se mogu premestiti na neko drugo mesto bez narušavanja njihove strukture, tako kažem. Šta koristite od softvera prilikom identifikovanja domaćinstava? Jasno. Pa pre svega mi se oslanjamo na portal Geosrbija. U većini slučajeva su tu podaci ažurirani i možemo preko tog portala svakako videti i geodetsko-katastarske podloge, možemo videti ortofoto snimke, možemo čak i videti ortofoto snimke iz nekih prethodnih perioda, da vidimo da li je neko stanje dodatno nastalo, ali ukoliko
nam ti podaci koje možemo pribaviti preko portala GeoSrbija nisu dovoljni. Mi neretko pristupamo i drugim informacijama sa Google Mapsa ili drugih dostupnih programa. Jasno. Takođe, kod stambenih objekata gde postoji više objekata kod domaćinstava je neophodno imati kopiju plana kako bi se ti objekti mogli identifikovati na licu mesta i da li tu postoji nekakvih odstupanja. Evo, kolega Miodrag Živadinović postavlja sledeće pitanje. Kako pomoćni objekti vrijednosno utiču na procijenjenu vrijednost onda kada nisu knjiženi i da li stvaraju smetnju prilikom eventualne realizacije hipoteke? Pa evo, ja bih mogao na to pitanje da pokušam da odgovorim. Što se tiče vrijednosno kako utiču, znači mi ono što je neka naša praksa to da mi umanjimo vrijednost tog objekta za troškove knjiženja, troškove izlaska geodete, geometra i troškove knjiženja takse koji se plaćaju u katastru i da li stvaraju smetnju prilikom eventualne realizacije hipoteke. Pa ovo, s obzirom da imamo jedinstvo načelo zemljišta i objekata, znači banka stavlja hipoteku na sve sastavne dijelove koji se dese nakon uspostavljanja hipoteke, međutim, mi konkretno procenjujemo apsolutno sve što se nalazi na parceli. Da li je uknjiženo ili ne, nama ne pravi neku razliku, međutim, banka stavlja hipoteku, određene banke stavljaju hipoteku na samo ono što je uknjiženo. Tako da možda je ovo više pitanje za nekoga iz banke. Dobro. Sledeća tema jeste, evo još jedno, ja se izvinjavam, još jedno, banka ne daje kredit dok se pomoćni objekat ne ozakoni, imao sam slučaj i znam. Eto, to je direktan odgovor na vaše pitanje. Hvala Aleksandru Jevđiću na odgovor. Sledeća tema jeste komercijalne nepokretnosti, specijalizovane nepokretnosti, pa bih ovom prilikom pitao kolegu Stefana Đonića iz Niša, s obzirom da on ima najviše iskustva u tome, da li postoji neka suštinska razlika između specijalizovanih i komercijalnih nepokretnosti u odnosu na stambene nepokretnosti, s obzirom da znamo da inspekcija nepokretnosti zavisi i od samog tipa i vrste nepokretnosti, prosto nije isto vrijeme, nije ista dokumentacija potrebna za nešto što zovemo benzinska stanica i hotel u odnosu na stanovi i kuće, tako da, Stefane. Prvenstveno pozdrav svima, pozdrav učesnicima panela, pozdrav slušalcima. Pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, osvrnut ću se isto na, mislim da se ubacujem, vezano za razliku u površinama, na jednu situaciju koju sam imao, na primjer, u Jagodini. I zašto je bitno merenje? Pri samom izlasku na teren izmerena je površina oko 57 kvadrata, međutim, taj stan je upisan na 62. To je klijenti su meni dostavili ugovor, prvi ugovor, znači, koji su oni obavili 60. godina, to je radničko naselje, na tu površinu. U svim mogućim papirima stoji ta površina. 2 puta je izvršeno merenje, 2 puta se dobijalo 56-57 površina. Šta se dešava? Na kraju su klijenti meni iz arhiva izvukli, znači, osnovu stana, gde se vidi, nema legenda površina, ali imaju sve mere gde sam ja proračunao, gde je to ta površina koju sam ja dobio. A gde su oni u ugovoru upisali sa svim zidovima unutrašnjim. Verovatno zbog nekog veće zarade u tom trenutku, neću sad da zalazim, ali eto, to je jedna situacija koja je, zašto je to neko mjerenje, zašto je bitno. A sada evo da se osvrnem na pitanje koje si mi postavio. Kako kolege znamo da po pravilniku o nacionalnim standardima vezano za inspekciju nepokretnosti glasi, znači, gde je licencirani procenitelj ili kompetentno lice koje radi pod nadzorom licenciranog procenitelja treba da obavi tu
vizualnu inspekciju predmetne nepokretnosti, je li tako? Kako bi se bliže upoznao sa njom. I gde je sam procenitelj dužan da zabeleži te glavne osobine nepokretnosti koje utiču na njenu vrednost. Slučaj kod malo kompleksnijih nekretnina, kao što su malo već komercijalne, specijalizovane, jeste da je spektar tih glavnih osobina dosta veliki, dosta obiman. Tako da evo ja navešću vam isto neki primer iz ličnog iskustva vezano za malo kompleksne specijalizovane nekretnine, na primjer to benzinske stanice, kao vi što ste rekli na početku. Znači ukazat ću na neke konkretne stvari na koje procenitelj treba da obrati pažnju prilikom te inspekcije kada izađe na teren. Ali naravno preduslov svega jeste da je procenitelj odradio samo pripremu inspekcije pre izlaska, da je obradio sve podatke pred sam dolazak na lokaciju. Šta je to što je potrebno, znači nama da obratimo pažnju, jeste počnu pri samom dolasku sam položaj tog objekta, znači njegov položaj u odnosu na saobraćajnice, da li znači, sama ta benzinska stanica obuhvata i neki deo javne saobraćajnice. Zatim je potrebno videti sve od sadržaja na toj parceli. Zatim, unutar tog objekta benzinske stanice, znači sam objekat od čega sastoji, da li ima samo prodavnicu, da li uz to ima neki restoran, bar, prodaju brze hrane, neki prateći sadržaj. Zatim, potrebno je isto napolje je isto bitno da se vidi koliko aparata za točenje ima, kojih su proizvođača, koliko pištolja ima svaki, šta je isto dosta obavezno, znači šta je da se očita koliki je promet goriva na pumpi. To obično ima u onim njihovim dnevnim izveštajima o stanju derivata u rezervoarima. Zatim da se vidi koliko ima rezervoara, kog su kapaciteta, za koji je koji naftni derivat, da li ima možda tenge, postrojenja na parceli, zatim da li benzinska stanica imaš neki prateći sadržaj kao što je sama znači perionica, ako ima perionica, kako ta perionica posluje, kakvog je tipa, kakve je opremljenosti. Kao što sam rekao, znači na samom početku dosta svaka ta specijalizovana nekretnina, znači imate širok spektar tih glavnih osobina. Kod ovih, znači tipa ne ume da bude dosta obima. A svaka od tih navedenih stavki utiče na samu tržišnu vrednost nepokretnosti. Znači uvek je potrebno da se sve to uzme u obzir. Iz tvog iskustva kada nisi imao priliku da snimamo, evo da uzmemo primjer da nisi snimao benzinsku stanicu, kako prikupljaš podatke, kako dolaziš do informacija, koji su ti podaci potrebni na terenu, a nakon toga i u izradi samog izveštaja? Da li se konsultuješ sa starijim kolegama, sa određenim ljudima koji se konkretno bave tim poslom, pa im je prosto znaju šta treba, ili neki eksternim saradnicima? Naravno. Prvenstveno, znači osoba lice koje radi terensku inspekciju, koje nije radilo neku specijalizovanu znači nekretninu, potrebno je da se svakako da se konsultuje sa nekim stručnim od sebe, sa licem koji radi, eventualno koji će da radi tu procenu, eventualno se nađe na sastanak, da mu ukaže na sve ove, spektar svih ovih znači osobina, na svih elemenata koje mora da on na terenu da obrati pažnju. Eventualno ako treba da napravi neki spisak, neki podsjetnik po kome će da ide, jer dosta ima više stavki koji mora da se obrate pažnja, da se ne bi propustila neka sitnica koja će možda da bude kardinalna u nekom daljem procesu. Znači moj odgovor da, definitivno mora da se posavetuje sa nekim. A i često se dešava da od klijenata dobijemo odgovor da prosto ne mogu da nam izdaju te informacije. To je čest neki slučaj s kojima sam se ja susretao da prosto... Da. Kada pričamo o hotelima, da li tu postoji, koje su zajedničke stvari, kako tu porediš sa pumpama, na primjer sa tim specijalizovanim i komercijalnim nepokretnostima, u ovom slučaju hoteli? Šta je ono na što posebno obraćaš pažnju prilikom inspekcije hotela, na primjer hotela?
jedna vrsta komercijalnih nepokretnosti. Da, prvenstveno je tu, na primjer, kod hotela, prvenstveno na šta ne možemo da radimo jeste da nemoguće je premeriti površinu hotela, pogotovo, znači, što je veća kategorizacija, eventualno, znači, nemoguće, zato iz tog razloga, znači, nam je neophodan neki vid projekta, znači, svi oni imaju njihovu projektnu dokumentaciju, znači, da bismo zbog toga proverili, znači, usklađenost istog sa projektnom dokumentacijom. Zatim, imaju, znači, neke, kod samog hotela, takođe, znači, tu, kao i kod benzinske stanice, utiče lokacija, ali u svom domenu. Znači, kod hotela utiče na kakvoj je lokaciji, da li je planinski, da li je na nekoj drugoj lokaciji, zatim kakav je sam prilaz do hotela, samo da vidim pitanje, nešto, nije, to je još za stambene. Kakav je prilaz do tog hotela, da li ima neka podzemna etaža, znači, sa parkingom. Dosta konfiguracija terena je dosta bitna isto, na primjer, kod planinskih hotela, arhitektura hotela, da li su hlapa u okruženju, isto je to dosta bitno, znači, pogotovo ako se radi o planinskim hotelima, koje sadržaje hotel ima, naravno, hotel ima sasvim drugačije sadržaje u odnosu na benzinsku stanicu, u odnosu na farmu, u odnosu na bilo koji tip specijalizovanih nekretnina. Zatim, obratim pažnju, evo ja lično, prvenstveno kad odem, zadržim se malo u holu, ispratim malo situaciju, da vidim frekvenciju ljudi, samo kako, da li je povećana frekvencija, kakva je situacija u hotelu, otvorim knjigu utisaka, pročitam da li imaju ljudi neke zamerke vezano na hotel. Sve to utiče na cenu, znači koliko soba ima, koliko apartmana, struktura samih tih sobi. Zatim obratimo pažnju naravno i na to neko održavanje tog hotela, što je isto dosta bitno. Da li ima negde vlage, eventualno neke pukotine, kakva je iz stručnog nekog kadra pogledamo, kakva je konstrukcija, kakav je kompletan taj sklop tog hotela. Onda izvršimo eventualnu inspekciju oprema, znači samog hotela, kuhinju, vešeraja, garderobi. Jasno, prosto analiziraš ono što su ti oni predstavili, da li prije datog momenta, prije same inspekcije i s onim što ti je za poslovanje, prosto da stekneš neku širu sliku kako oni posluju i da li posluju u skladu sa time što su ti poslali, pošto su često neke bilans stanja, bilans uspjeha ili Excel tabele koje nisu pečatirane. Jasno. Naravno. Pitanje za sve govornike, kada pričamo o industrijskim objektima, kako tu, šta je tu važno prilikom inspekcije, šta je tu važno da se istakne, koji su tu stvari i karakteristike, da kažemo, fizičke neke karakteristike koje utiču samim tim i na vrijednost, ali i na inspekciju. Šta je ono što vi primenjujete i na šta najviše obraćate pažnju? To mogu ja. Kada govorimo o industrijskim objektima ili objektima magacinskog tipa, skladišnog tipa, tu je važno istaći da je meso tih objekata, odnosno najveći fond tih objekata datira iz nekog perioda 70-ih, 80-ih i početkom 90-ih godina. Dobro, naravno, poslednjih godina se i to promenilo, pa je započela gradnja novih, prvenstveno skladišnih tih logističkih objekata na obodima malo većih gradova, Novog Sada, Beograda, na toj zoni između Novog Sada i Beograda. Ali kod tih objekata ono što je specifično je da uglavnom su građeni namenski za neku vrstu industrije, ako govorimo o industrijskim objektima, i ako govorimo, na primjer, o nekoj proizvodnji, nekoj težoj industriji, karakteristika tih objekata je svakako njena svetla visina, unutrašnjost. I kod njih je jako teško zapravo utvrditi da ono što je u katastru upisano, ono što imamo mi od podataka u listu nepokretnosti, da je to tako stvarno i na terenu, jer tokom godine je dolazilo do različitih promena, ali i tu postoji, nema projekata, jako je teško doći do izvornih informacija, ali svakako tokom tog korišćenja svi ti objekti su u nekom trenutku morali da budu adaptirani, makar u smislu zamene krova ili stolarije, i onda nekako to je nešto na što se oslanjamo pre svega i
prilikom obilaska, odnosno preobilaska, a kada smo na samom lokalitetu, to je jako bitno utvrditi, odnosno videti u kakvom se stanju nalazi, kakva je manipulacija oko samog objekta u zavisnosti od njegove namene, znači da li je to skladište, magacin, da li je to proizvodnja, kakav je njegov pristup, gde je pozicioniran u odnosu na glavne gradske saobraćajnice ili regionalne, opet kažem u zavisnosti da li se nalazi u nekoj izgrađenoj gradskoj sredini ili se nalazi u nekoj industrijskoj zoni. Svakako da je za objekte tog tipa bolje da se nalaze u zoni koja je slične namene kao i objekat koji se koristi. I jako je bitno utvrditi tu da li objekat posjeduje sve mere zaštite u smislu, ne znam, zaštite od požara, da li postoje razvodi gasa, kakav je sistem nadzora i slične stvari. Sad, kolege, sve ovde kolege, svi smo imali priliku da tokom ovih godina obilazimo te vrste nepokretnosti, pa verujem da imamo i nekih svežih primjera zanimljivih vezano i za objekte koji su u izgradnji i za starije objekte, pa bih volio da čujem još šta još neko od vas može da doda. Evo ja bih dodao, evo mi smo rekli da ćemo imati segment pitanja, ali možda je ovako bolje, zašto je ovo brainstorming, pa svim kolegama koji slušaju ovo, razne ideje i pitanja padaju na pamet. Evo pitanje za paneliste, da li pre inspekcije konsultuju zakon koji definiše oblasti poslovanja te nepokretnosti? Mislim na potrebne saglasnosti gde pribavljaju te informacije. Pa što se mene lično tiče, apsolutno kako mi dolazimo do tih informacija, to su najrazličitije moguće stvari. Znači od samog inicijalnog kontakta sa naručiocima procjene gde prosto objasnimo ono što je nama potrebno i oni u tom trenutku nisu svjesni o čemu mi pričamo ili nije jasno. Ukoliko oni znaju, to je idealno, mislim, onda od njih nabavljamo dokumentaciju i sve te informacije dodatne koje su nam potrebne. Ukoliko oni to ne znaju ili nemaju, konsultujemo stručnjake iz te oblasti. Konkretno, evo, Mladen je sada naveo primjer za industrijske objekte gde su protivpožarne saglasnosti i manipulacija vatrogasnih kola 12 metara, ne znam, to je jako važno da dobijete upotrebnu dozvolu i samim time protivpožarci su u tom smislu ne mogu da kažem rigidni, ali oni prosto imaju taj stav i njihova je posljednja prije upotrebne dozvole. Tako da su to sve stvari apsolutno s kojima se i s ljudi sa kojima se konsultujemo. Raznorazni su načini. Nemamo neko pravilo, možemo da kažemo ovako ili onako, ali od telefonskih poziva, ja ću navesti primjer pokretnosti koje smo mi radili i u pitanju nije u pitanju bila Srbija, međutim nismo mogli dobiti informaciju iz bližeg okruženja, bili su kontaktirani konkretno Kinezi i sa njima smo imali 7-dnevnu komunikaciju u odnosu na ono šta je nama potrebno, koje su mašine potrebne, znači prosto bili su pozivi od 5 ujutru, ne znam, do 12 odnosno na vremensku zonu, tako da prosto trudimo se na sve moguće načine da dođemo do relevantnih informacija na kraju krajeva koje moramo i da argumentujemo samim naručiocima, banci, određenim investicijskim fondovima već za koga radimo. Tako da nema tu neko posebno neko pravilo s obzirom da često ni naručioci sami koji traže nisu spremni da nam izdaju neke informacije, pogotovo kada pričamo o hotelima i pumpama. Mislim, tu su jako osjetljivi s obzirom na nisu spremni da nam daju i onda su to, nalazimo načine kako dođemo do relevantnih informacija. Eto, tu je sad neki odgovor, ako ima još neko nešto da doda. Izvinjavam se, u zavisnosti od onoga što nam dostave, što nije u svakom primjeru isto, nekad nam neko dostavi nešto, a ne dostavi nešto drugo, a u drugom slučaju je obrnuto i onda je bukvalno ono, mada i kod nas je dosta netransparentno i to komuniciranje sa, ne znam, opštinama, direkcijama, agencijama, jako onako šturo, bez informacija, pa se tu treba praviti ono mystery shopper, ima raznih načina da se informacije prikupe, ali je to, što kaže kolega Srđan, uglavnom
najrazličitiji mogući načini pribavljanja informacija i dokumentacije na kraju kraja. Da. Evo, pomenuli smo sada za industrijske objekte, primjer neki, to je bilo pitanje iz banke, industrijski objekt u pitanju je Vojvodina, on je uknjižen, nije ništa dograđivano, period izgradnje 70. Ti objekti više nisu u funkciji, u listu nepokretnosti je upisana spratnost objekta prizemlje, međutim na terenu je jasno vidljivo da postoji i sprat koji nije uknjižen, nije evidentiran u listu nepokretnosti. Pitanje iz banke je bilo da li rušenjem tog sprata, koji su troškovi rušenja. I sad tu dolazimo do pitanja da li je uopšte to nerelevantno, nego da li uopšte to moguće. Mislim, prosto jasno je vidljivo na terenu da nije bilo nikakve dogradnje u nekom skorijem periodu, da nije bilo. Apsolutno ista materializacija. To je još jedna od stvari koje treba obratiti prilikom inspekcije tih većih nepokretnosti. To jeste materializacija. Vi jasno vidite po završnoj obradi da li je nešto dograđivano ili nije. Na kraju krajeva imamo primjer stanova u Beogradu dogradnje, gdje vi vidite, ne znam, i sa Brankovog mosta jasno vidite po završnoj obradi da li je nešto dograđeno ili nije. Ukoliko uđete u samu nepokretnost, u samu zgradu, vi možete da vidite po materializaciji samog stepeništa da li je to dograđivano ili nije. Tako da su to, ponovo kažem, najrazličitiji načini kako dolazimo do nekih zaključaka. Naravno, ti svi zaključci moraju biti argumentovani pismenim putem i da to dokažemo ono što radimo. S obzirom, Mladene, da smo došli do tebe, tvoja tema jeste poljoprivredno zemljište, višegodišnji zasadi, pa bih te ja ovim putem pitao da li postoji neka razlika i ako postoji, koja je to razlika u snimanju takvih vrsta nepokretnosti? Hvala i pozdrav svima. Neka razlika suštinska ne postoji. Mislim, postoji samo ta fizička razlika u šta je to što snimamo, jer nije isto. Ali generalna priprema, kao priprema za svaku inspekciju mora biti ista. To je pre nego što se nešto snima, pre nego što se nešto obilazi, potrebno je prikupiti adekvatnu dokumentaciju kako bi ta inspekcija bila što kvalitetnija i što, da kažemo, jednostavnija. Jer uz tu pripremu svakako da će obilazak biti najmanji problem. Jer to inicijalna kontrola dokumentacije, odnosno onoga što nama klijent inicijalno dostavi, jer pretpostavljamo za zemljište, su listovi nepokretnosti ili kopija plana. Vrlo retko nam se dostavlja kopija plana, ali ako govorimo o dokumentaciji, onda je to svakako list nepokretnosti. I ta inicijalna provera svega toga što je nama dostavljeno može u početku da nam otkrije neke specifičnosti samih nepokretnosti, ali i da ukaže na moguće probleme. I sad neretko se dešava, naročito kolege to znaju, znači centralna Srbija, južna i istočna Srbija, da na poljoprivrednom zemljištu, na parcelama, da postoje izgrađeni neki objekti kojima nije mesto tu. I ono što je sad tu značajno, to je jako dobro unapred znati, iz prostog razloga što sami ti objekti, zemljište, poljoprivredno zemljište... Radimo u tim slučajima kada imamo neuknjižene? Pa u tom slučaju, mislim, prvo, naravno je potrebno kontaktirati klijenta ili ukoliko smo svakako razgovarati, predočiti klijentu da takva situacija može da predstavlja problem, znači za krajnje korisnika izveštaja. Odnosno, sad, nije svaka procena nema istu svrhu, ali ako govorimo o tom nekom kreditiranju iz nekog mog iskustva, našeg iskustva, mogu slobodno da kažem, je da parcele, poljoprivredne parcele na kojima se nalaze objekti, često nisu, mislim, 100% nisu adekvatne kao kolateral. Mislim, to mogu kolege koje rade u banci da potvrde, bar ono nešto iz mog iskustva. Ali na kraju, ako klijent insistira da to svakako se uzme u obzir, bez obzira na predočeno stanje,
tu je postupak jednostavan, postupak je kao i kod svakog objekta, kao što je Stefan napomenuo na početku za stambene objekte, fotografisanje, znači prvo utvrđivanje pozicije tog objekta, fotografisanje i što više uglova, utvrđivanje njegovih gabarita, kako bi kasnije kolega ili u nastavku proces samo izrade procene, taj objekat mogu da bude opisan na adekvatan način. To je neko... To je ono što je predočeno i u nacionalnim standardima, vezano za to neko predočavanje tih situacija. A mislim, nakon toga, generalno nakon analize svega i ugovaranja samog posla izveštaja, procenitelj ili stručno lice obilazi tu nepokretnost. I ono što je tu najvažnije da se izbegava da se na obilazak poljoprivrednog zemljišta ide samostalno, odnosno bez prisustva klijenta. To je iz više razloga, ali onaj koji ću ja da navedem ovde koji je vezan samo za inspekciju, a to je da klijent ili neko ko je ovlašćen od strane klijenta, znači ne mora biti klijent, ali neko lice koje je ovlašćeno od strane klijenta je mnogo bolje upoznato sa samim karakteristikama lokacije, terena, prilaznih puteva i svega toga ko snima zemljište, a verujem da je mnogo ljudi išlo i bavilo se time, zna da je zemljište jako nezahvalno u određenim periodima, veoma nezahvalno za samu inspekciju, budući da veći broj atarskih puteva u Srbiji, izuzimajući Vojvodinu, je kada praktično neupotrebljiv od jeseni do kasnog proleća, pre svega zbog blata, i onda u tom smislu je jako dobro imati nekoga ko poznaje to i ko ima na kraju krajeva neku specijalizovanu vozilo i mehanizaciju koja može da pomogne u tim slučajevima. I nakon samog nekog tog dolaska na lokalitet, kada preskočimo sve te korake i stignemo tu, ono što ja volim da uradim, to što je moja praksa, je da to je sad može opet da bude odgovor na ono prvo pitanje oko identifikacije. Identifikacija se svakako inicijalno sprovodi u kancelariji, da tako kažemo. Ono što moramo da istražimo dokumentaciju od podloge Geosrbije, da snimke i sve ostale alate koji su nama dostupni. Ono što ja volim i što radim kada odem je da postoji mobilna aplikacija Geosrbija koja u realnom vremenu pokazuje nas kao tačku, GPS tačkicu, i zajedno prikazuje podlogu sa Geosrbije gde se može utvrditi da li je to mesto na koje smo mi došli zapravo ono što je gde treba da budemo. Jer u Srbiji ja, evo za sve ove godine nisam mogao, nemoguće utvrditi jasne granice parcela, budući da više ne postoji ni jedan kamen međaš nigde. Znači to je sve apsolutno, i što je postojala je naročito u Vojvodini, to zaostavština nekih drugih vremena, to je skoro sve izvađeno i onda iz tog razloga jako dobro imati i tu neku kontrolu dodatnu, ne verovati slepo svima, naravno, i što kaže, znaš, i to je ono što je pomenuto u standardu što ja volim da pomenem, a to je da kvalitet procene delimično zavisi od podataka koje smo mi dobili i koje koristimo pri njenoj izradi, ali ti podaci moraju biti provereni kroz više nivoa kako bi oni bili tačni, kako bi sam izveštaj o proceni i procena vrednosti bila, i vrednost na kraju krajeva bila tačna. I sada ako govorimo o samom fotografisanju, o samom analiziranju, ono što je neka praksa, to je da se tokom inspekcije prikažu pristupni putevi, atarski ili drugi putevi samom lokalitetu i neke specifičnosti vezano za samu nepokretnost, odnosno da li je tu u blizini postoji neki kanal, da li je na parceli bunar, da li se na parceli pored pomenutih nekih tih objekata nalazili dalekovodi ili što je sad u novijoj nekoj priči vetrogenerator Južni Banat i Severni Banat, gde svakako koliko postoji vetrogenerator na našoj parceli koju mi obilazimo, mora postojati i put, taj put utiče na način na koji se to zemljište obrađuje i utiče svakako i na njegovu funkcionalnost i na njegovu vrednost. Tako da to su sve bitne stvari koje moraju da se uzmu u obzir prilikom da se obrati pažnja dok smo tamo
vezano za poljoprivredno zemljište. Tako da to je i naravno nakon toga sledi onaj deo kada, mada to više analitički deo pri izradi izveštaja, ali svakako procenitelj koji je na terenu, koji obilazi to, će imati mnogo jasniju sliku. Pre svega nešto što se dešava, javlja se, ali nije toliko čest slučaj, ali ipak postoji, a to je blizina nekih zagađivača. Da li su to nelegalne deponije, divlje deponije, da li su to deponije, neka teška industrija ili hemijska industrija koja je u blizini samog predmeta procene, a još uz to ako postoji kanal, to neki za navodnjavanje, to svakako na neki način ima uticaj na samu vrednost. I to je jako bitno utvrditi blizine, odnosno udaljenosti od naselja, deponija, asfaltnih puteva i sl. Ono što je meni zanimljivo sada prilikom tvog izlaganja, pomenuo si da je teško, na primjer, u određenim vremenskim, u određenom godišnjem dobu doći do nepokretnosti samog zemljišta. Da li onda možemo da kažemo, da li u stvari možemo da koristimo nove tehnologije u snimanju takvih nepokretnosti? Da, mislim, tehnologija napredovala je sad, tu sam imao jednu, osvrnut ću se na nešto što smo prethodno pričali, ono što mi između nas smo pričali, nas par koji najčešće se bavimo tom poljoprivredom, je da, mislim i kasnije za zasade, na primjer, a to je dronovi, na primjer. To se već koristi u svetu i postoji kao primjer dobre prakse da se veliki kompleksi poljoprivredni ili veliki kompleksi voćarski snimaju dronovima, naravno uz ovu klasičnu inspekciju, jer snimanje iz vazduha svakako može da prikaže ono šta su prednosti, a šta su neki nedostaci samog kompleksa, da li je taj uniforman taj zasad, generalno može da pruži mnogo bolju sliku za jako kratko vreme, zato što postoje, na primjer, neki dronovi koji imaju autonomiju od 5 do 10 km koji prave izuzetne videozapise ili fotografije. A što je, na primjer, takođe primenjivo kada govorimo o velikim industrijskim kompleksima u Srbiji, na primjer, recimo, gde je mnogo lakše, mislim, svakako će se svaki objekat obići, svakako će svaki objekat biti analiziran, ali kao sistem prikazivanja i kao sistem objašnjavanja je jako korisno imati celu sliku što mi sad, osim nekih snimaka sa, ne znam, Google mapa, GeoSrbije ili sa Google Eartha, ali ti snimci svakako ne moraju da budu validni jer se snimaju u nekom određenom periodu. On može i nakon tih snimaka doći do nekih izmena koje su onako malo teže uočljive. Dobro. A kada višegodišnji zasadi, kako tu, da li tu postoji neka razlika, zemljište, ako nemamo ništa na parceli, ako je to, da kažemo, sve čisto, kako pristupate višegodišnjim zasadima? Kako to snimate, šta su potrebne informacije i podaci? Pa, sama priprema je skoro i ista kao za poljoprivredno zemljište, uz bitnu razliku da se dokumentacija razlikuje, jer svakako je predmet procene višegodišnji zasad, pa je tu sad, u praksi se često dešava da za zasade generalno nema nikakve dokumentacije, u smislu dokumentacije, to nije ni toliko realno, ali dokumentacije u smislu. Sama priprema kao priprema za obilazak je ista, ali postoje neke stvari koje se zovu takozvane knjige polja, ko se bavi verovatno zna, koje je malo dublje u priči oko poljoprivrednih zasada. Knjige polja su tu, one predstavljaju i namenjene su individualnim poljoprivrednim proizvođačima da vode evidenciju o svojim troškovima, da najprostije rečeno. Te knjige polja služe da se upisuje, ne znam, potrošnja goriva, đubriva, na različiti, znači, da li je to obnova, sadnica ili slično. I sad, kada bi, to bi u mnogome pojednostavilo procese samog obilaska, ali najčešće toga nema i onda u odnosu na to mi moramo da prikupljamo podatke znači na terenu u razgovoru sa klijentom. Znači nama je klijent, odnosno naručioc ili ko već,
ovlašćeno lice, on nam je primarni izvor informacije i od njega moramo da dobijemo informacije, dakle, o sortama i o godinama sadnje. O godinama sadnje, zato što se često dešava da u kompleksima postoje celine koje su različitih godina zasnivanja, jer najčešće, to je i prethodni panel, su pričali o tome da najčešće se kreće od jednog, manji proizvođači, najčešće kreću od 1 ili 2 hektara pod zasadom, pa se kasnije šire. I onda je jako bitno utvrditi gde se nalaze, gde su te razlike, odnosno prosto nije isto, ne tretira se isto. I nakon toga, naravno, uzimamo podatke o razmacima i broju sadnica, znači uzimamo podatke o tome kakav je, mada se to vidi, ali uzima se podatak kakav je tip zasada, da li je ekstenzivni, da li je intenzivni zasad, što je isto takođe lako proverljivo na terenu nekim merenjem samih tih rastojanja, što opet kažem, ne mora, nikad to nije u centim, mislim, to nije od presudnog značaja. I prikupljaju se podaci, znači, o navodnjavanju, da li postoje bunari, kakvi su bunari, koja im je dubina, kakav je sistem navodnjavanja, koje pumpe se koriste, pa nakon toga potrebno imati uvid i u to da li je taj kompleks ograđen, da li je zaštićen od vetra, nekim zaštitnim prirodnim pojasom, da li je zaštićen od grada, da li su ugrađene mreže i sva ostala infrastruktura koja je neophodna, kakav je zaštita od glodara, od insekata i sve to što čini jedan kompleks zdravim i održavanim i prosperitetnim. I sad, takođe, mi te informacije koje mi dobijamo, mi te informacije moramo nekako da u nekom trenutku i proverimo, jer najvažnije je zapravo to, proveriti informacije. Da li prilikom provere tih informacija, da li angažujete agrostručnjake? Kako? Da, to je svakako ono što je neophodno uraditi. To se od nas i zahteva, ali dobro, to je svakako, nije toliko vezano za tehničku inspekciju, ali ti spoljni saradnici naše kolege su od ključnog značaja, budući da oni mogu da potvrde ili da posumnjaju u određene informacije i sam kvalitet izveštaja zavisi od tih podataka koje smo mi dobili, koje smo naknadno proverili, kako bi se ustanovilo da je to na terenu kao ono što mi pretpostavljamo u proceni. Da. Pa to je ono na samom početku što smo rekli, nacionalni standardi dali su određene obrise kako bi trebalo izvršiti, to je šta je potrebno uraditi na samom terenu, međutim, tokom godina rada mi smo uvidjeli da na samom terenu je to vrlo često nije baš tako, a s druge strane onda imamo iz pravnih službi banaka često pitanja koja prosto, jasno, oni imaju neku svoju proceduru, ali isto tako u građevinarstvu, arhitekturi, ono što se dešava na terenu, prosto nije baš najlakše objasniti. Postoje različite tu stvari koji onda prosto i mi moramo da se prilagodimo, mi moramo da imamo neka nova saznanja, nove tehnike, tehnologije da koristimo, ali sa ove druge strane da imamo taj feedback s obzirom da prosto jedan kolega rekao, dobro, papir trpi sve. I ono što je često na papiru, to na terenu nije tako. I u odnosu na to, prosto mi smo onda, nalazimo raznorazne načine kako bi to mogli, ne da opravdamo, nego prosto da argumentujemo da ono što se desilo je u nekom trenutku bilo propisano određenim standardima. Uzmimo za primjer te standarde za stanove, to je neka najčešća stvar sa kojom se susrećemo. Imao bih pitanje za Stefane, za tebe, za poslovne prostore. Šta je ono na što posebno obraćaš pažnju? Ja bih rekao da je to prilično slično kao i za stanove, ali da postoje neke suštinske razlike koje se tiču poslovnih prostora. Koje je tvoje iskustvo u tom pogledu? Ja bih se nadovezao pre toga na ovu tvoju konstataciju da papir trpi sve.
i prilikom terenske inspekcije papir trpi sve, tako da ono što je moja neka preporuka jeste da procenitelj vodi neke beleške ili ima već napred pripremljene neke formulare u koje upisuje podatke o predmetu procene, jer često se dešava da u toku dana vršimo terensku inspekciju većeg broja različitih nepokretnosti za različite i izveštaje, i s tim u vezi, kako ne bismo došli u situaciju da neki podatak propustimo, neophodno je voditi beleške ili već imati formulare. Mi recimo u našoj firmi imamo i formulare posebno i za stambene nepokretnosti, posebno za komercijalne i za zasade svakako, gde u ostalom procenitelj na licu mesta, ukoliko nešto propusti, može kroz taj formular da se podsjeti šta je još neophodno da prilikom terenske inspekcije obiđe. Da se nadovežem na tvoje pitanje vezano za poslovne prostore, pre svega kod poslovnih prostora najbitnija je lokacija, odnosno njihova izloženost, i ono što bih ja istakao jeste to da mogućnost recimo da se u tom predmetnom poslovnom prostoru eventualno može promeniti namena, odnosno njegova funkcionalnost i opremljenost. Da li njegova opremljenost podrazumeva to da mogu različite namene da se u jednom poslovnom prostoru i delatnosti izvršavaju. Tako da opremljenost je svakako jako bitna, da li postoje ugrađeni određeni sistemi, kakve su instalacije pre svega. A ako se vratimo na ovo pitanje lokacije, moja neka preporuka je uvek, posebno recimo kada se procenjuju poslovni prostori, odnosno lokali u nekim trgovačkim ulicama gde je razvijena lokacija, da se i to okruženje sagleda na najbolji mogući način. Česti primer da koristimo za komparative, da prilažemo recimo uporedive nepokretnosti koje su oglašene i gde je istaknut oglas recimo u izlozima nekih poslovnih prostora i lokala koji se nalaze u neposrednoj blizini našeg predmetnog poslovnog prostora i mogu svakako po svojim karakteristikama biti komparativ. A njih nema recimo na oglasima koji su nama dostupni preko interneta, posebno u nekim manjim mestima i slično. Da, to je ono pitanje koje su kolege već postavili, kako dolazimo do određenih informacija. Česti slučaj da, pogotovo u Vojvodini, evo to Stefan Đonić koji snima te specijalizovane nepokretnosti, zna, to su često oglasi koji su po par godina stari i prosto je potrebno da se iskomunicira, to je da se pozove taj oglas, da se proveri šta je to u stvari što je oglašeno na terenu. Pa u skladu s tim ja bih njemu postavio pitanje, prije samog izlaska na teren, kada snimamo, ajde da kažemo, veće neke komplekse, samim tim ima i više nepokretnosti, više objekata. A često su numeracije iz GeoSrbije, numeracije iz lista nepokretnosti se ne poklapaju. Da li ti koristiš neku svoju numeraciju, to jest kako usklađuješ, da li usklađuješ na osnovu površine, na osnovu gabarita objekta, kako se u tom pogledu snalaziš, prosto da bih kasnije kolegama koji rade i samim bankarima objasnio šta je ono što je zatečeno na terenu. U suštini, prvenstveno naravno, sama ta priprema terena iz lista nepokretnosti sa GeoSrbije ustanovimo da li ima usklađenosti što se tiče numeracije. Sad ako ima i dodatih objekata koji nisu uopšte upisani, a na parceli su, naravno, kako će procenitelj koji radi procenu, kako će on njih da iznumeriše, to je na njemu. Meni je bitno, znači, pri samoj inspekciji da ja, kada razvrstavam sve te objekte, da ja znam šta sam slikao, znači da budem 100% skoncentrisan i da moram da ih izdvojim, da tačno prikažem kolegi koji
objekat, za koji je objekat, koja slika. Da ne bi bila možda neka dodatna pitanja iz banke ili da bi on mogao u samom delu gde je fotodokumentacija da on tu već naglasi šta je koji objekat. Jasno. Pa da, često mislim da, nisu ti objekti, to je u 90% slučajeva objekti nisu neuknjiženi, nisu. To mahom sa neuknjiženim, da, a inače iz listovane pokretnosti Geo Srbije mahom ta numeracija neka se poklapa. Hvala vam, hvala dragim kolegama. Ja bih sada ostavio ovih 10 minuta za eventualna pitanja ukoliko neko od slušalaca ima, tako da evo mi smo tu, pa izvolite neke dodatne sugestije, ideje, otvoreni smo za vaše prijedloge, tako da evo, slobodni ste da postavite pitanje, iznesite neko svoje mišljenje. Ja bih se nadovezao dok kolege razmišljaju o tome šta bi još mogli dodatno da pitaju. Na komentare mislim da smo propustili kolege Marka Zrnića i Miodraga Živadinovića vezano za objekte, recimo kod kojih je uspostavljena hipoteka ranije u trenutku kada je pravo na zemljištu bilo pravo korišćenja i gde nije uspostavljena hipoteka na zemljištu, a naknadno je izvršena konverzija i gde je došlo do toga da recimo vlasnici tog zemljišta izgrade još neke dodatne objekte i prestanu sa izmirivanjem dugovanja prema banci i gde dolazi do sudske prodaje. U tim slučajevima banka recimo ima uspostavljenu hipoteku samo na jednom objektu, a na toj parceli nema, na pripadajućem zemljištu nema hipoteku i postoji još dodatno izgrađenih objekata. To je čest slučaj i tu svakako treba obratiti pažnju i na te druge objekte i uglavnom je terenska inspekcija drugih objekata onemogućena, ali to mi se trudimo svakako da u izveštajima uvek navedemo sve objekte koji postoje na toj parceli i koji je njihov osnovni pravni status. Pa da, evo mi imali smo, u skladu sa time što si rekao, mi smo imali primjer da smo u pitanju je izvršenje bilo i objekti koji su navedeni u zaključku ne postoje, znači porušeni su, ne postoje više na toj katastarskoj parceli, na toj katastarskoj parceli su izgrađeni potpuno drugi objekti koji prosto nisu ni upisani u katastar. U razgovoru sa izvršiteljima, sa njihovim saradnicima, informacija koju smo od njih dobili je da procjenjujemo ono što se nalazi na toj parceli. Tako da to je još jedan od primjera sa kojima se susrećemo. Evo, samo da vidimo pitanje. Aleksandar Jedić, kako tretirati stan koji ima unutrašnju svjetlu visinu 5 metara, predratne zgrade na licu mesta, sve u skladu sa dostupnom dokumentacijom i sa uknjiženosti? Moje mišljenje je da postoji mogućnost pravljenja montažne galerije zbog takve visine. Vlasnik stana nema nameru da pravi galeriju, ali uočavam da kupac ima nameru da pravi galeriju i time dobije jedan nivo dnevne sobe. Da li takav stan treba procijeniti sa tom mogućnošću i pretpostavkom i time ga više procijeniti? Stefane, hoćeš? Pa ja baš se nisam susretao sa situacijom da ima visinu od 5 metara, obično su to neke visine od 3,20 do 4 metara, gde dodavanjem, svakako postoji mogućnost dodavanja galerije, ali svetla visina nije odgovarajuća, znači neka visina oko 2 metra, ali recimo u slučaju gde je visina preko 5 metara, mi svakako u tehničkom opisu konstatujemo svetlu visinu i svakako treba istaći tu mogućnost da postoji mogućnost da se dobije još ta jedna etaža, može se tako nazvati, i to jeste jedna dodatna karakteristika tog stana. Tako, i ona svakako utiče
utiče na vrijednost. Evo mi možemo reći za industrijske objekte, to je tipičan primjer ako imamo hale koji su 14 metara u određenim segmentima, ako im nije potreban celokupna osnova, oni u jednom dijelu pregradi napravi tu galeriju. Tako da je to svakako jedna dodatna karakteristika koja utiče na vrijednost. Sljedeći pitanje, Miodrag Živadinović, kako raditi inspekciju zasada u smislu stanja biljaka u periodu kada zasad miruje, recimo zimi? Mladene, ja pretpostavljam da se ovo pitanje odnosi na tebe. Od, ne znam, 1000 inspekcija zasada, sad 1000 je neki broj hipotetički, možda su 2 bile zimske inspekcije zasada. Uglavnom se klijenti odlučuju na potez, uglavnom se mi sa njima viđamo kada je zasad u nekom cvetanju ili u nekom rodu. Znači, u najboljem stanju. Da, proleće i jesen, ali svakako inspekcija, opet ovo se vraćam na ono, kad je u stanju mirovanja, svakako je tu neophodno konsultacija sa nekim spoljnim saradnicima koji mogu na mnogo bolji način da zaključe u kakvom je stanju taj zasad. Sad, ne znam da li sam ti odgovorio na pitanje, da li sam vam odgovorio na pitanje. I meni je zanimljivo ovo pitanje zato što, kažem, kao da se trude da se to ne dešava. Iz kog razloga ne znam. Hvala na odgovoru. Evo mi sad, ako neko nešto ima još da čekujemo neka pitanja. Ono što bih ja još jednom napomenuo, to je ta priprema, sama priprema. Mi nekako u firmi se trudimo i to nam je akcenat na toj pripremi, na toj analizi prije samog izlaska na teren, prosto da bi se upoznali. Nije to samo, prosto naša licenca omogućava, evo, i nama kao sa završenim arhitektonskim fakultetom da procenjujemo poljoprivredna zemljišta, što nam nije, da kažemo, nije nam blisko u smislu obrazovanja i prosto je potrebna je ta dodatna neka edukacija, a samim tim to podrazumijeva bolju pripremu i analizu onoga što snimamo i onoga što procenjujemo. Tako da je nešto na što mi posebnu fokus imamo, to je sama priprema, prije samog izlaska na teren, znači da se analizira šta se to snima i šta bi mi mogli da očekujemo, jer mi često sada, posle 4 godine, mi već sada, kada idemo konkretno da snimamo stanove ili kuće, mi, evo konkretno za stanove, Beograd je specifičan i to ja to moram da pomenem, na određenim opštinama u Beogradu, prosto znamo šta očekujemo i onda u skladu sa time idemo u potpunosti budni na teren. Znači, sa 4 oči, otvorene, laser i sva pitanja koja eventualno mogu da se postavi. Prosto znamo šta se na tim opštinama dešava tokom izgradnje objekata, novogradnja je u pitanju i onda prosto moramo da budemo spremni na raznorazne dogodovštine i na raznorazne stvari koji su investitori, a kupci ili u nekom neznanju ili nisu zainteresovani jer će riješiti nekako taj svoj problem, prosto onda i reagujemo tako da je to priprema je nešto što... Imamo još 2 minuta nam je prostalo, ako možemo samo ovo posljednje pitanje kolege Miodraga Živadinovića. To je jako široko pitanje, ali ako može u 2 minuta da se odgovori, nekako da pokušamo, a svakako nadam se da ćemo naše diskusije nastaviti i da ova tema i generalno druge teme... Da, ova tema nije tema za ovako kratak... Kako inspekcija objekata utiče na odluku o najboljoj nameni? Pa mislim da smo tokom razgovora pomenuli, znači to je sagledavanje, evo Stefan je, ti si rekao za poslovne prostore, možeš ti da odgovoriš, mislim ovo je sagledavanje, šire neko sagledavanje koje je potrebno, ne same nepokretnosti kao, da kažemo, kao predmeta, kao tačke, nego prosto jedan kontinuitet, ako pričamo o Trgovačkoj ulici i ako taj lokal je izdat, prosto mogu da budu 2 lokala, jedan pored drugog, a da ne vrede isto. Tako da
ono što utiče, to je ta organizacija, reorganizacija unutrašnjeg prostora, ako pričamo o lokalima, ne znam, u halama, ako pričamo koju visinu ima, jer nije isto da li skladištimo voće, da li su to neke građevinske mašine, da li te imaju kranske staze. Prosto moramo šire da sagledamo tu nepokretnost i na samom kraju lokacija koja je važna, u kom kontekstu se nalazi. Znači šta je to ono što se nalazi oko nje i što bi moglo prosto najbolje da se iskoristi ona u budućnosti. Ako je sad to, ako neko ima nešto od vas da dodaje, evo izvolite. Ja bih se zahvalio pre svega svima i nisam očekivao da će pitanja biti ovakva interaktivna i mislim da je to jedan deo ovog panela koji je učinio da ovaj panel bude zanimljiv svakako i da nešto što smo mi pripremali kao teme svakako i proširi i da učini jedan kvalitet ovog panela, da doprinese kvalitetu ovog panela svakako, a tema je mnogo i nadam se da ćemo evo vezano za analizu najbolje namene kroz neke naše sledeće panele obraditi i neko od naših kolega. Ja bih se zahvalio i svojim dragim kolegama i svim učesnicima, slušalcima i gledalcima koji su učestvovali danas. Za bilo kakve sugestije, dodatna pitanja, vaše ideje, imate na web strani naše firme, imate naše kontakte. Ako ste raspoloženi za bilo kakav razgovor u profesionalnom smislu, mi smo otvoreni da otvorimo neke nove teme, neke nove ideje i prosto da svi zajedno učestvujemo u poboljšanju naše profesije u smislu tog nekog rada, isto tako i da edukujemo kako klijente, kako bankare, kako investitore, prosto da svi zajedno radimo na zajedničkom cilju. Tako da bih se ja još jednom prilikom zahvalio svima i naravno našoj kompaniji Data Investment koja nam je pružila uopšte mogućnost da mi kao mladi stručnjaci imamo priliku da otvorimo neke diskusije i eto, tako da hvala svima još jednom. Pa se nadamo da se vidimo i čujemo na nekim sledećim panelima. Tema je opširna i zahteva više vremena, tako da ja se takođe nadam da ćemo se čuti vezano za ovu temu, jer svi možemo da doprinesemo i da svako prenese nekome nešto novo, da nauči nešto novo, tako da hvala vam svima. Đoniću, hoćeš i ti da se... Ja da se zahvalim, je to. Hvala svim slušalcima, hvala vama kolegama na ovako lepom panelu. Dobro odrađeno. Hvala Nenadu. Hvala svim kolegama na postavljenim pitanjima, tako da eto, to je to. Hvala vam još jednom na podršci i na slušanju, na pitanjima. Mi smo otvoreni, kažem još jednom, za sve što vas zanima i naravno mi smo neke stvari ovdje naučili tokom ovih vaših pitanja, tako da hvala još jednom i vidimo se i čujemo se do sledećeg panela. Prijatno.